Panalangin kang apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingas-ngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage, liligalig king puso at kaisipan ko. Kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko. Kambering pamikasalat kainan ko. Kambering mabuli akong kasalpantayanan. Kambening matbud kong kapanaligan. Kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyang laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, ban dinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paralitiko at memusbus king bubungan bang ikuldas de at ilapit kaya ka itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno at baning upaya ning kalam mo munye bayong sikanan karingtud dang mangalgal at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka o apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan at may pasyag pa si bayo king lugod na, sumangid ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus, ban kalupada, akayabe da ka king paglakad ko, atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko, at ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pasibayo karing bagay at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko at Diyos ning biyako. Ikang mabibye at mag-ari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Maya payabak po, brothers and sisters. Yabe atala po kayong kakatam panalangin ngayon ng Aldoyti, rempong kapasalamatan da di Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiason, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Shabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Edward Joseph Malig, Charlie and Celia Yanko, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Amiel Gabriel Guevara, Jade Nicole Guevara, Lourdes Manuel and family, Jason Cunanan and family, Leonardo Cabrera, Remy Deyang and family, Asuncion Ronquillo, Dave Ronquillo, Renato Ronquillo, Levin Cabrera, Ray and Meng Angeles, Bernadette Ibay, Evelyn Gan and family, Vicky Aguilar and family, Beth Flores and family, Rex and Frida Villanueva, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Yeng Katakutan and family, Bernadette Enriquez and family, Alice Eugenio and family, Mercy Postrado and family, Gia Basil Jones, Gerard Buan, Monicon Marian Valencia, Romana Yuswico, Agnes Malyari and family, May Sonido and family. Para naman po kay birthday Thanksgiving ng Luparas, Colleen Coronel. Yabe tala po rin special intentions na di birthday Thanksgiving of Aiden Lujan, Bob Samid, Ira Gutierrez. Special intentions na po di Josefina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Maria Ana Angela Simpao, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Yu Ching Bian, Rolanda Yu, Maria Ingracia Saito, Kevin Olon Sakuma, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Elizabeth Cabrera, Eugenio Bangit, Israel Reyes, Bong and Lina Layog and family, Dina Duñez, Aura Darlene Marayag, Lirna Chatko, Tan and Basilio family, Live One, Joe David, Erwin Katakutan, Elaine Katakutan, Aprilin Ronquillo, Enriquez and Tanueco family, Raquel Urbitz Tondo, Olive Mercado, May Sonido, Joey Gabriel, Aiden Coronel, Eduardo Granda and family, Chris and Leia Jacobi, Rizalyn Granda, Ed Paras. Para yabetala po keng malaguang kapaldanan, dari Charlie and Celia Yanko, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Amiel Manny de la Cruz Carmelita Bunque, Glenn
Glenda Sardeniola, Brother Tom Tunggol, Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Joe, Ian Mangiliman, Faye Aison Manuel, Kelmira Yanel Gonzalez, Annabel Garcia, Kochi Tamagawa, Aldin Lacson, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Ramon Yumul and family, Reynaldo De Jesus, Salvacion Hipolito, Nilo Domingo, Bungay. Para naman po karing maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada di Ariel and Shoni Postrado, Jose Bunque, Roger Fernandez, Jesse Aguilar, Enaro Flores, Eduardo Cabrera, Nestor Anunciacion, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yosida, Danilo Sabala, Jun Chatco, Rosalina, Delia, Jeronimo, Junjun Cayago, Regidon Delina, Mariano Delina, Ernesto Delina, Romel Nava, Lerma Kiambao, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Domingo Coronel, Lourdes and Domingo Antonio, Raymond Herlogan, William Ray Ogan, Jesse Manalang, Jogar Arcevo, Corazon Arcevo, Daniel Arcevo, Francis Arcevo, Oseyabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Irene Bunyag, Edwin Derama, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Florencia, Roberta, Rogelio, Rufino Santos, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Rogelio Wicoco, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Angela Giao, Ignacio Giao, Nicanora Vargas, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Leonardo and Avelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Angel and Ines Tanueco, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Melanie Mirasol, Evelyn Pelayo, Jacinto Enriquez, Mercedes Enriquez, Jose Enriquez, Riz Virginia de Castro, Irineo Montemayor, Raymond Montemayor, Ambrosia Ocampo, Miguel Ocampo, Rodrigo Dunca, Joey Cunanan, Romel Soto, Florence Mercado, Martin Mercado, Romeo Feliciano, Carlos Mercado, Purita Kiambao, Ray Castillo, Fadriquela, Vicente, Maria Irineo, Juanita, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan kim pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, yapin Reverend Father Jonathan Bartolome. Talakad tangan po.
ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. King Legiona ning ipa po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilia kaya kayo. At keka antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastange ni miyag nanag na ni kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, kingisi pamanwad dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, pagmasusyan miya ing piyesta ng Maria, ing alang bakas kasalanan a induning Diyos. So pandakesa ng managumpe, ring kayang panalangin, babo ning makatao ming Canaan. Itiadwan mi, kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibie, at magari, kambemo at ning Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king mumunarang riblu, dingari. Misa na yaldo, kanitang Yerobo, bahom, linwalya Jerusalem, inabat neking dalan, ning propeta, ahiya, ning silo. Ing propeta at inyang bayong balabal, ila kabudadwa, king lagwertang lugal. Likas na nga hiya, ing bayong balabal, asusulod na, at pengabak neng 12 piraso. At nga na, kangerobahom, kumakang 10 piraso, uling ing ginong Diyos, ing Diyos ni Israel, antikeni, ing sabyana. Ilakoke ing kayarian karinggamat ng Solomon, at dinandakang 10 tribu. Mitagan niya kaya, ing metong tribu, alang-alang kang David, at alasuyo ko, at alang-alang king Jerusalem. Ing syudad apepaigdit ko, karing sablang tribu, ning Israel. Makanyan niyang mi kalilwa ing Israel, king Dai, ng David, ang gaman king panahon, akasalukuyan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikaing kasakdala ng dangal, ning kekang lahi.
Ikain kasaplala ning dangal ning kekang lay. Minwan kasawin do kung pakamalan. Panwana nakasaning Diyos sa kakatas-katasan. Maygit ka rin sa blang babayi ketiking yato. At mipurya naman saing ginong Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ikasana ing dalit na ning kekang hari. Impamagtiwalang pepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao. Nuneti, paganakanas sa kapilan man karela, ing upaya ning Diyos, aginuta mo. Ikain kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing Diyos, ipagkalob na sa kapilan man, ingi ka, mirangal ka, at miyablasanan ka ring kalam, antining emu, pikabiyang ing biyemong sarili, king oras ning bansata mo, tiyo makalupase. Ikain kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Parangalan tayo pungeni, ing maya pabalita. Mapalad ka, O Binher Maria, uling matibe mong paniwalan, king ding pangako ning Ginoo, matupadla. Inginu manatilia kaya kayo, At keka antemorin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pamagbalik ng Jesus iba't Tiro, linabas siya Sidon, at tinaglus siya king dagat-dagatan ning Galilea. Dinalan niya king sakop ning Decapolis. Delare kaya ing metong taong maklak at pipi, at inawad da kaya ing itumpak niya sa inggamat na kaniting lalaki. Kerilwaning Jesus ing lalaki karing dakala tao. Binili no ring taliri na king balugbog ning pipi, linuraya at sakane tigkilan at dila. Kay ba't tinalangaya banway Jesus, mengis nawayang malalam at sinabi na king tao, Epata, nga nawari, mibuklat kayo. Kanita mo rin, ing tao may karamdam ya, mila ko ing pangapipina at may kapagsalitayang malino. Inutos ng Jesus karing tao, king era panyabian iti kaninuman. Dapot, nung kapilano binawal, kanita lalong may madita. May nga pamulala lang emonano at ngarang sinabi, makapagmulala ing saplang daraptana. Makaramdam no ring maklak at makapanyabi no ring pipi. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayangan. Kumusta na po? May kaka-confusion mo po ka rin ng readings mo. Kasi po, kapiyasta ng Our Lady of Lourdes. Pero king ordo po, tinyarin pong option na ring readings mo po for the day. So, malilitula po nung nano po yung basanda. Ne? So, nung nano na po itang may post ka rin, itanamo po yung may manage na mo po ka rin din kaya katamong lectors. Anyway, may question. Ano daw yung pagkakaiba ng conclusion at opinion? Sabi nung isang Bisaya, no? Sabi niya, conclusion, di opinion. Explain kaya po na. Kung close yon, hindi open yon. Itapon joke ay tapang matalino ya. Nino po maili? Ay, takano, atin may tas, talino na.
Anyway, pisabiantala po kasi rin detang bagay maka-close na dapat maging open. Kasi patsi po pa kasarala rin bagay-bagay, emo agamit. Emo apakinabangan. Kalupa, kunyari, detang debote, itapatse, chopetan tansana, eme ainum. Oring delata, patse pa kasarala pa, emo apangan. At alalang pakinabang uling, emo agamit, agpangkitang silbida. Deng aliwang bageng makabara, maging resulta, disaster. Potang barado la ring kanal, mika albog. Potang barado la ring uyat, potang mayataki ka puso. Potang barado yung arong mo, magkasakit kang mangisnawa. Potang penyaramo ring pasbul, ang pong awang naning balemo na malyari. Alang lungubahangin, mapuput ka. Kaya iniipo yung panagkat sana detang pakabara, detang pakasara, ibuklatla. Kasi king ebanghelyo tamo, atin pong metong nga tao na makasaraya po balugbog ang po pang dila o asbok. Pipi ano, makalakya ang po pang pipi, makapanyabi. Kasi na po burining apong gino ing papasara. Kaya pinulwano rin pipi, ding bingi, ding bulag. In general, naburi ng Diyos ing makasara, deta makabara. Kasi, mamagos ing biye, mamagos ing grasya. Itamo pa mo. Ning kay mahilig tamo rin pong manyara. Ning kay sasara tayong pilubluban tamo, ing puso tamo, potang may nasakit tamo, potang may bigo tamo. Kaya yung consequence, may babara po yung ganaka, mapupuput ing kayapan, mo apakinabangan ing lugod. Ning kay sabi ko itamo mismo, ne? Sa saratayong sarili tamo. Ning kay itamo rin magbulag-bulagan tamo, magbigibingan tamo, etamo bisang magsalita sa saratala ring asbok tamo. Minsan po ating metong kwento, ating metong pari na ating yang sakristan na pila ng beses arakap niya pong mangupit karetang kolekta. Kaya pinaminsan pepayaws, munta na ka kayan. Bakit po among? Munta ka kayan, mintala kitang pipangumpisalan, soli na bimpan. Sabi na, lukluk ka kitang kasumangid. Kabat, among bakit po? Mangumpisal ka. Nano po ikumpisal ko? Hindi kasalanan mo. Kabat may gumsaya may ngumpisal ne. Kabat, ni pare, tika pa nga kalinwan. Mamong na po nga kalinwan ko. Detang pamangupit mo kayong kolekta. Kabatana, among nano po, mangupit kaking kolekta. Among nano po, mangupit kaking kolekta. Among nano po, nano po, mo daramdaman. Mong, ako po daramdaman, patsetso ko po kyan, ako po daramdaman sa sabihan nyo. Na naman kalokman yan, ana. O sige, palit ka ta lugar, ana. So, linipat siyang pari ka, mitayang sakristan, kaya tang lugar na ning pari. Kabat nga na nitang pari. O sige na mo, magsalita ka. Kabat, ana, among, ana. Ikit da ka. Kakaulan may minsan itang kaya katamong kusinera. Kabatanin pa, nano? At ikaw po relasyon ng kusinera tamo. Nano? Nano at ikaw po girlfriend mo yan. Nano? Among po daramdaman. Ay, alikupin, patsit Kenny, mo pindaramdaman sa sabihan mo. Nano po ita? Makalak-maklakan. Nikay po, etang bisang manindigan king katutuan. Andiyan kakakita ni malilyare, magbingi-bingihan tamo, magbulag-bulagan tamo, at ningkay, etam bisang magsalita para king katutuan. Kaya yung panagkat na ng ebanghelyo, may buklat kayo. Ketang gospel, sabi na, epatha, be open. Importante po itang mabiyasa tang mamuklat. Kasi pinag-tendency tamong sasarata yung sarili tamo. Aga nakakaya po itang, metong siguro karetang mumunang dimdam tamong kanta at papag-react da ka tamo rin piyangari tamo. Saan ita? Itang talanding gamat tamo. Kabat nang gawa na, sabihan na, close, open, close, open. Nanin po yung gagawan da rin alak. Close, open, kanyanin, eh. Bala tamo, simple-simple itang kanta nga ita. Pero, yan ko, patse, mag-reflect tamo, ning kasanting tang invitation na. Sasabihan na, nung nani makasara, ibuklat me. Nung nani ta maka-close, i-open me.
At ini po ing gawa na ning apong Ginoo. Itang makasara ng balugbog ang popandila, biglat na. E pumayap ning kay po yung manyara. Labi niya po yung palad. Ning kay po itamo mismo sa sarata yung palad tabo. Nain buri sabihan pa siya makasaraya palad. Makasakmal yung taong yan. Nain buri sabihan, may mutya. E bisang mamye. Kaya yung dapat, buklat mo yung palad mo. Di ba? Bukas palad, yung buri sabihan, tang generous, mapamye. Ito yung panagat na ning apong Ginoo. Sana maging bukas palad tayo, lalo sa kapwa natin, yung mga nangangailangan. Kasi, bangka nita, biyabuban la, karat ang grasyang tinggap mo. Pero tinyari pong advantage, patse, manatilya makabuklat yung palad mo. Buri sabihan, ready kang tanggap, kaya tang mas maragwala blessing na ipagkalob na ning apong Ginoo, kaya katabo. May buklat kayo, nga na ning apong Ginoo. Ning kaipin, ako balo nung naning maging reaction ko, karetang aliwa po na magmaragul pa. Ito sabihin na, Among, ako po, saradong katoliko ko. Nang buri sabihin ng sarado. Buri sabihin, na makabuklat, kitang nun naman ba yung katuruan tungkol king kasalpantayanan? Bisang tanggap, karetang development, king kakatamong faith. Kasi di pa po, mag-evolve yarin yung faith tamo. Mag-develop yarin. Pati sinabi yung sarado, nakabisang makiramdam mo, kareta nano pang pwede mong abalong bayo. Masakit po yung sarado pamisip. Di ba ka rin nga liwa pong kumpanya? Pati po mag-recruit lang bayong members, yung mumunang kukutangda, open-minded ka ba? Kasi sabi ko, masakit, sarado pamisip. Dapat maging open ka rin karitang possibilities. Open up avenues for life to flow and grow. Kaya king gospel tamo, ing ginuta mo, biglat na laretang pakasarang padugbog, ang popang asbok. Narin bo rin ng apong ginune, itang pakasara. Kaya antiyan mong abrilateng ginuta mo. Patsete pong bulag, benggamat na, gamitan na nabanta, manakit lang pa si bahay. May buklat la, ring mata. Kitang nung naning katutuan king paligid. May bubuklat la ring balugbog, may bubuklat la ring asbok. Yan mo naman yung anyawaran tamo, king apong Ginoo. Lalo na pong yan yung panahon na yun na dakal itang kasinungalingan. Akakita mo yung madilyari, pero ning kay etapa mo rin open. Etang pa rin bisa magsalita, etang bisa manindigan, etang po rin akit, itang matsurang malilyari. Evil triumphs when good people do nothing. Anyawaran tamo. Inga pong gining susi. Baka nita, may buklat la. Letang pakasara. Lalo na yung pakasara tamong pilubluman, yung puso tamo, yung tapang tamo to stand up for what is true. Ing hamon kaya katamong yan So pantayang apong Ginoo. Baka nita, rengaliwa mo rin kaparang tarong may biyasang manyara, may buklat la. Makanano, gumamit tamong abrelata, abriboti, o susi. Gamitan tala pamuklat, kunyari, ing kawul, karetang taong magtampo. Ing timan, karetang makasimangot. Ing akbe, kareng malumbe. Ing tapik king pago, karetang may nyara pilubluban, uling king sakit lub. Antila mong susiren. Bangka ni taretang may nyara, paulini sentimiento, may buklat mong pasibayo. Ing lugut, kayapan, ganaka, paminintindi, kapatawaran, masabal, pwede talang gamitan anting abrilata, karetang may nyarana, king pusuda. Epatha, nga naning apong Ginoo. May buklat kayo. Sana kalupanitan tiruda ng anak tamo, itang makaklose, i-open tala. Eka manyara. Kasi eka makatanggap na kalagrasya. Amen. Talakad ko po. Kapamilya taning miyabe-yabe panalangin, mawad taking ginutang Heso Kristo, emo para ka rin katang sarili at ding sarili tang pamangailangan. Dune, para king meto ketawan. Nga tamong sumabi, Kristo, pakiramdaman mo kami.
Kristo, pakiramdaman mo kami. Para king Meto Balayan, Kristiyano, manalangin tamo king talapamye, karing sablang bagay mayap, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing tatalan katungkulan publiko, manalangin tamo king talapangasiwa ning Meto Ketawan, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing may katagun nge ni Keti, manalangin tamo king makibalo karing kaya katang puso, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing mamawos kaya king kasalpantayanan, manalangin tamo para king pakalulo ning kaya katang talapagligtas, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngenia duwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O ipa, daralong ke, king arapan mo, kambening kasalpatayanan at lugod, banpuryan ning kaya kang kayapan, at tanggapan ning kaya kaming pamangailangan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, ban kaya katamong daon. Matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginoy, tindahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamo ing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, ing pangabayit ng Kristong kekang anak. Lalo ng pepatayang timin, ing lugod ning indong birhen keka, at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Babaw ning kaya kaming kainan, ipagkalumusan na kaya kami ing tetaganing pangatao ng Kristo. Ikabos na kaya sana king sablaming kasalanan at gawa ng karapat dapat deting kaya kaming ayin. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At keka antimorin, iyat na yorem puso yo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Puryanda ka pauliling kaya kang kalam, kabang tibubulayan milang ring kaya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan, king wana Birhen Maria, makapasbali ming tula, ing ikablas mi, ing dalit ning kapasalamatan. Emo na nung kapagmulalan, ing depatan mo king mabilog ayato, ding sablang likas lahi, tikmanda ing degulaning kaya kang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, iningat meng maging indo ng Heso Kristo, akyakang anak at ginumi, ing talapagligtas ning Meto Ketawan. Kapamilatana, ring anghel ka rin banwa, yayampang ding karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsayala arapan mo manggaman king alanangga. Misuge saning siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan layon, ngaming kakanta.
nekapin banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami mayalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwani tinape, pepa salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikong an minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyang yan gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang ni sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban may ganap king lugud, kambe ng Francisco, ike kaming Santo Papa, i Florentino at Pasiano, ike kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling bye, at di sablang meya ang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ng Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostola di sablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagum ning banal espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon ni madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipakaring amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo.
Ikabos mo kami Ginu, King Sablang Marok. Malugod mong pagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyata ng Heso Kristong kaya kaming kalapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, mabiya ko kaya kayo. Ginu, mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo, pambilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginu manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Ipakitaan mi kakamet ng tamking kapayapan. Ngayong ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayok na ako. Dapat ning spiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ning yening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka, karin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklod tangan po. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao nimbugtong mong anak, ipaga na kamo ke kami, ing abera ka, ing kami magdili-dili. Abera ka iti impagmulan ning ke kaming sikanan loob at tepangan, ing na kami dapat tumakot, kabud na sala sa likod, at na mikimot. Abera ka, ban pakayanan ing pusan miking biye, lalo na king panahon, kami pa, may akapibangon king kabiyayan, paulin ing pandemyang dintang. Ngening makambani namang mikalat ing bayo ng lupa anting Omicron. Abera ka, karing taong alangsawang sasaw, at lilingap karing meriritkan. Lalo na rin kaya kaming frontliners keng pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at paki sanmetong ding kekaldan, lalo na king pamagpabakuna, king pamanupad karing tuntunan kaingatan at biye pamanalangin. Adwan mi iti king lagyo ng Jesus, Diyos ayat salmi, kaya bemi. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, iting sakramentong kaya keng tinggap, palabunga na sana ing kasal pantayanan, amiras kaya kami ibat karing apostol, asinese king karing kasal pantayanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka antimorin. Manalangin tamo. O malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus, ing alangkupa sa lugod mo king bale na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ring paniga po at panalangin din kaya kami, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alawang lugal, ding magboard exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwan na lalapit ding manika po kaya kayo. At tanggapandang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, naga nakadasana, ing pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi down meron kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po kaya kayo. Maya payabak po, Among.